ta pra thau la sai kala poi tu ampo san baji ai ampo diradun de ngin peni phi ke tingyan ti jongi da kapos ta simlas diradun bat natu ngin ba sai dang la poi tu ampo diradun ha Namda si Pocket lah tu na. Wah. Bye bye Shimla. Bye bye Shimla. Good morning parlog kingi lapoy hang ni ha otrokan bat ngi layo ya kan ni kerja kasa hang ni ka balongkum ka yeng be hitek te ibi la pen kresha men step passion ni idang samtia te kumni hi ngi layo ban check in ya ka kamera ban ngin sa le kai no pat di ka tu kan ni ki tourist place hapo Darudun mentagas ngi bat ngin sapet ngin lecha ai namar kalong ka jaka ka batmay ngi tingi haban yit bat ngin pet sya ai ngin le kaya people waki palog para jo ki baju sa ni kani ka YouTube channel ka jangi timenta ladam kadu baji saw baji la saban kam tum hede gidang yami na kamera banya lekai bat yo syu ban le chapko FRI forest research institute ta kasni kemudian hang dia pot dia dun ngin le pa ya kam dah sampai kani kam lat na internet dadang research ka top 10 ti kani ka way na peniti jaka ke pila ban jmo kai ti ibi bidang busy hangye ka edit video nang ta jongki tin sa peni sa ka way ka video minta kasi siap good minta kasi ngim la ban shim wai da ka skuti hande la shay kasi ngim sa wai da ka skuti na masih ni ka rem pelat kan ka rem pelat baik kali tang si yo kilometer tu apa tinggal hande ngaong bang ala juan tek sini ngamte mai ngawan kumta di pendian no sis papa dai dia kata ti ngin peni phi kilenti sania bat jaka ma ye gi bangin video ki jongi ma dia mentang ada pelat ka we entang pelat no dia subhat lebat tu sio em bakajurkan air oh sama te guys mentang ilapoy ha kane ka jaka ka ba itmu mo te kalong gai kalen ko ba jingai ba kalti na jaka sa jungi den ni ambe dei bat ka kriat ngati nga susah fikriat ya ngati nga susah mana di ngako penit ya aku penitis kemat tangan peni mentama ali pas nak ngin pet lang pet ki jaka ngin explore bat ngampat jupai sini kalong kuma Darjeeling hi silsan kau pisan pai pengkala yo tiban dai dong ngamtep kathi sarum siku sampai thi statue stay te statue kami ketemu nas te guys ngila pai ni ajan pai phi yasrim kum tu pagoda ha Darjeeling dai helikopter titik New tau de stupa bade stupa ma kejerang bah ke building te wow jing tenan itu ngin pin saudong jang kani hon te pade buddha you statue deh monastery so long piece hadai kai chani ken kumni kin jaka lampi sultanat lah bes ha ka bes mo ka welcoming jong ka Uttarakhand yang idai de ubel rubah ya pension se wow tang bakim sha ban ba peanuts wow jing he dak sel sudah ya PM ikap ban sahang ni
Balai pijam. Piru de budhai te. Te budha basu smile be. Passion ni nalo kaduru balang ni pali. Budhis. Te hapa. Ya hapa. Bangladesh. Kani kadi kata ka jaka syong ne. Pi ko alang budha na. Ko alang budha na. Dan kami ban sim ka kos budhas. Tangka kos siya kandiat banjay-jay sisyo. Ani thom no, please rotate the prayer wheel in clockwise direction. Te kani kadai ka prayer wheel. Pila banduai hang ni. Kani kadai ka jingit jongki Buddhisme. Dawan ni asu dan tai connection mat. Balai? Pisah long cai long sultanat ha. Siya si. Mana ki terus attraction dan jing tanat kata tam dan tafil. Ini ke long cai subang suju ha ban songkang. Siya si. Pin syong ne na be hang ni. Subang teh. Pisong. Long pis cai long jai ha relax komet. Nan baken nalo bangi layak that kat ni. Oh, taufa ka kaliru. Kani lah tho. Pet kali jang Utama tungin niya pet thok kom no. This vehicle with the license number HP 142 His Holiness. His Holiness. Okay. Ti kani kadika kuma POE kadika kali jang ujalai lama. Bakat saw. Syasya. Wow, pete dalai lama usang tay. Skunya day. Utai udalai lama apa popular tam. Tibuk na pedangki dalai. Wow, pai dapin ili hajan bahek ha. Ni kadi kayeng duai jong ki Buddhisme kumbang iya tho ipi bat mentangin pen iya pi kumno kini ki riu bat niam Buddhis ki duai mah. Ya kulun. Ti dada POE ini iba iya kulun kumni. Bat ibat bat UTU malam di kinyawan hadok laisen mah laisen kum tu kinyawat pelun bat umbit ban rung daka juti hang ni paslo kum POE kani kadika monastery ka bakal tengka main ruling monastery di kani kadika monastery nam taki Buddhist bat POE saudang jong kani ke jaka bat kalong ka bahek bha shri shri kai tenat bha bat kalong peaceful bha tis ngum bha banwan tada piwan hang ni hadir dul ngum bha banwan ajan khang yahan pe nahi bat kasien maningkong mangiyo rung hang ni long silent bha mo ni sin maningkong mangiyo rung hang ni hoi hap long silent bat Pita nak dah. Nak sial sudah. TPM dah hitam duai. Kalau khang no kan ya kalau ngi bhabok bhama last mangi hingi orang. Te last mangi hingi orang tu baring tam tu Buddha di dak siar sudah. Ni bah selang jong Buddha balong kum sendur mah di Maulnai Diamond di Basisha. Ila mdi bangi keren balai start dak. Da mangi hi ila wat jingkin natu mentan hi bakit miam nannya. Hey guys, tangkat tu ke video ngin pun konang ni. Yang sekendo BIP berokayakan next video bansawan. TVI hi mentan ngila batai kat bangyo jingte melu malana nani na po monastery na kitu kiba trekam hanya na kibud trekam hanya po yang mene Buddha tong temple. Te, modong yo. Tangkat tahi paglog ni sa Syampat IP. Kani ka next video jongi bicara ingin let but sharing one if IP kijing. Itnat jong kari India ngabong shoot tang hapo jelam Meghalaya Henry Hari India. Bye bye. Signing off from Mal. Official.